Zdravo svima, danas radimo matematiku za 7. razred, a pitanje koje sam danas postavio glasilo je: Bojan i Goran su uložili izvesne sume novca u zajednički posao, i to Bojan 600 evra, a Goran 450 evra. Zarađeno je 140 evra. Kako da podele novac prema uloženom novcu? Znači, ovdje ne govorimo prema uloženom radu, samo prema uloženom novcu. Ja ću ovo pitanje prvo odraditi na srpskom, a potom i na engleskom, bit će 2 videa, a vi ukoliko znate, odgovor možete upisati isti u komentarima. Ono što je najbitnije kod ovakvih pitanja jeste, kao i uvek, da se pitanje, odnosno podaci, predstave na pravi način, da se napravi sistem. Ono što znamo jeste da je Bojan uložio 600 evra. Goran je uložio 450. Što znači da su ukupno njih dvojica uložili 1050 evra. Da bi to predstavili na pravi način, napisat ćemo da je od 1050 600 uložio Bojan, a od 1050 450 uložio Goran. Što znači, kada bi ove stvari sad, kako bi to mi rekli matematički, skratili, podelili smo ova broja sa 150, dobili smo 4 kroz 7, a ovdje bismo dobili 3 kroz 7. Što znači da je Bojan uložio 4 sedmine, a Goran 3 sedmine od celine. A celina dobitka iznosi, kao što znamo, 140 evra. Da bismo dobili 1 sedminu dobitka, imamo ovo da podelimo sa 7. Što znači da je 1 sedmina jednaka 20. Iz ovoga sledi da je Bojan uložio 80 od 140, a Goran, odnosno dobit će 80 od 140, a Goran će dobiti 60 od 140. Kao što sam rekao, sada ću odraditi ovo pitanje i na engleskom. Vidimo se uskoro. Prijetno.